ikaze muri iki kiganiro. Ni ikiganiro kidasanzwe, ikiganiro kigaruka ku matora yatoye perezida wa 46 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. I, Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear that I will faithfully execute office. Na amatora yavugishije benshi. Navuga ko ari bitagereranyika kuko Amerika imaze imyaka magana n'amagana bari muri demokarasi. Habayemo guhangana kudasanzwe. Simply a lie. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. But you I just want to make sure you're the liar. Na amatora yakoze mu jisho demokarasi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. USA! USA! They don't get to steal it from us. Ese aya matora hari isomo yaha ibihugu bikiri mu nzira ya demokarasi byaba ibihugu byo muri Afrika harimo n'u Rwanda. Mbahaye ikaze nshuti bakunzi ba Karibu Time, ikiganiro cyacu cy'uyu munsi turi buze kuza kugikorera kuri White House. Iyi ngiyi ni inzu ikorerwamo na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niba ubyumva neza kuba turi kuri White House bifite icyo bivuze, dore ko tugiye kubagezaho ikiganiro ku matora yabaye mu minsi yashize. Ni amatora ataravuzweho rumwe, ni amatora yabayemo guhangana gukomeye hagati ya perezida ucyuye igihe Donald Trump ndetse na perezida waje kuza gutorwa Joe Biden. Ese wari uzi ko buri tariki ya 3 Ugushyingo buri myaka 4 abanyamerika igihe cyose baba biteguye kujya mu matora kugira ngo bihitiremo uzabayobora mu gihe cy'iyo myaka 4? Byanze bikunze tariki ya 3 Ugushyingo biba ari ku munsi wo kuwa kabiri. Ni umunsi abanyamerika haba mu majyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba n'iburasirazuba bwaryo bazindukira ku biro by'itora kugira ngo baharanire demokarasi. By'umwihariko muri iki kiganiro cy'uyu munsi twahaye inyito ya demokarasi iraharanirwa, tukagerageza guhuza aya matora yabaye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amatora aba muri Afrika cyangwa se no mu Rwanda ku bavuga ikinyarwanda cyangwa se mu karere. Turaza kuza kurebera hamwe iminsi 100 ishize perezida Joe Biden ari ku butegetsi. Muri iki kiganiro cyacu twagize amahirwe yo kuvugana na bamwe mu banyarwanda bagize uruhare muri aya matora batora perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turibuze kandi kuvugana n'abakora umurimo wa politike baba hanze y'u Rwanda ndetse n'abari mu gihugu. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro kigaruka ku bijyanye n'amatora ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tugerageza kuyahuza n'ayo mu karere. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Love and honor and respectability and kindness is back. This is America. Ikiganiro cyacu reka tugihere muri leta ya New York. Turi mu mujyi wa Buffalo. Ni umujyi ufite amateka adasanzwe hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko ari igicumbi cy'ubuyobozi cyangwa se ahagiye hava bamwe mu baperezida abakomeye bayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngize amahirwe yo kwahurira n'umunyarwanda Denis Serugendo uhamaze igihe kitari gito, akaba agiye kumbwira bimwe mu bigwi by'uyu mujyi wa Buffalo mu bijyanye n'ubuyobozi bw'iki gihugu. Uyu muperezida yitwa Millard Fillmore, akaba ari umuntu wavaga hano muri Buffalo, yabaye n'umudepite wahagarariye kano gace. Noneho mu 1848 aba vice perezida. Nyuma y'imyaka 2 perezida yitabye Imana nibwo yabashije kumusimbura ahita aba perezida mu 1850 kugera mu 1853. Grover Cleveland akaba nawe ari umuntu wagize amateka wavukiye muri kano gace
kuko yabanje abo umuyobozi ibyo bita wa Buffalo bita Mayor wa Buffalo mu 1882 noneho yiyamamariza kuba kuyobora state ya New York yose mu 1884 ubwo aba governor wa New York nyuma aba n'umukuru w'igihugu aba president wa 22 noneho arongera aba president wa 24 yabashije kubona manda ebyiri ariko zidakurikiranye. Ubwo rero ni kimwe mu bigaragaza amateka y'ahangaha ko ari amateka maremare kandi yagize n'uruhare ku gihugu cyose. Muri makeya aka gace ka Buffalo nk'uko bita upstate New York kaba gafite amateka menshi akomeye cyane cyane no ku gihugu mu miyoborere y'igihugu. Uru ni urugero rumwe rw'umuntu wabashije kuba umukuru w'igihugu. Ikindi rero navuga nuko ibingibi bigaragaza yuko iki gihugu giha icyubahiro abagiye bagira uruhare mu kuyobora igihugu, abagiye bagira uruhare mu kubaka kino gihugu, niyo hari ibyo baba batarakoze neza ariko bakabaha icyo cyubahiro. Iyo bigereranije n'iwacu mu Rwanda birababaje kubona umwe asimbura undi noneho ugasanga asibye amateka ye yose aho kugira ngo duhe icyubahiro uwo ari we wese uba warayoboye. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turagaruka ku buryo aya matora yagenze, tugaragaze bimwe mu bihe by'ingenzi byagaragaje abakandida baharaniraga uyu mwanya. Mbibutse ko Donald Trump wacyuye igihe yaramaze igihe cy'imyaka 4 ayobora iki gihugu cy'igihangange ku isi. Uyu mwanya yagombaga kuhatanira na Joe Biden wo mu ishyaka ry'abademokrate wifuzaga iyi ntebe, dore ko yari yarabigerageje ariko ntabigereho. Ntangira iki kiganiro nabibabwiye ko tariki ya 3 Ugushyingo ari umunsi ukomeye ku banyamerika kuko ari umunsi bihitiramo abazabibora mu gihe cy'imyaka 4. Nubwo imbeho iba ibice bigacika, ntibibuza abanyamerika kujya kwihitiramo uwo batekereza ko yazabayobora mu myaka 4 iri imbere. Turacyari muri leta ya New York mu mujyi wa Buffalo. Kubw'amahirwe mpuye n'umwe mu banyarwanda bahamaze igihe, Celestin Sengiyumva, n'umwe mu bazindukiye ku biro by'itora. Aradusobanurira uburyo amatora hano muri Leta Zunze Ubumwe agenda ndetse n'uburyo yagereranya n'aba mu karere. Ça fait un peu plus de environ 16 ans. Myaka 15. Naje muri 2004. Yego. Mvuye muri Ethiopia nari maze n'imyaka n'imyaniko. Sibyo? Rero tugiye gutora. Ahamagaze ni ku biro by'itora muri leta ya New York. Nkuko mubibona nta murongo w'abatora uhari kuko gahunda yo gutegura amatora yateguwe mbere, abaturage bakaba barashoboraga gutora mbere yuko umunsi w'amatora ugera. Nkuko mubibona haragenda haza abantu bake ugereranije, nta mirongo igaragara nkuko benshi bari basanzwe babimenyereye. Umunsi w'amatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni umunsi ukomeye kuko ni umunsi ugomba guhindura ibizatuma abanyamerika babaho mu myaka 4 iri imbere. Rero twaje gutora nyine abona hari abantu bamwe binjira n'abasohoka. Abanyamerika bitabira amatora nta kubihatira. Abenshi uziko twaje hari za birote zirenze miliyoni 100 z'abantu batoye par correspondance. Birote zirenze miliyoni 100. Urumva ni amatora akomeye cyane. Ni amatora rero y'aba president, akaba amatora y'abasenateur bagejeje igihe cyo gutorwa, abarangiza manda yabo, abandi manda yabo ikirimo, hakaba no gutora abadepite basanzwe n'abadepite ba za leta ndetse n'aba assemblymen nabo bita ba assemblymen, nayo ni nka parlement ariko parlement au niveau local. Amatora
ya hano ni amatora aba bari mu mucyo ntabwo yibwa. Aya matora ya hano ni universel direct ariko bafite abo bita les grands electors. Electors baba ari abasenateri, umubare w'abasenateri babiri buri leta igira abasenateri babiri, yaba nto yaba nini. California igira abasenateri babiri gusa, niyo leta iruta izindi hano yubaze abayituye. Na New York ifite abasenateri babiri, ariko abadepite bo la chambre basse baba ari benshi bitewe n'umubare iyo leta ifite. Donc abasenateri rero babiri guteranya n'umubare w'abadepite nibo bavuga ko uwo mubare icyo giteranyo nicyo gitanga les électeurs. Umuntu utsinze amatora abatwaye ba electeurs b'iyo leta. Byose uri impunzi hano muri Amerika, ariko mu Rwanda no muri Afrika urabizi uko amatora yaho agenda. Gerageza guhuza amatora y'ahanga nayo muri Afrika, wabigeranya gute? Amatora ya hano ntahuriye nayo muri Afrika. Muri Afrika sinzi igitsuma tunabyita amatora, kubera ko muri Afrika amatora batangira kuyiba mu gihe cy'iyamamaza. Uzi ko nko mu Rwanda wambwira ko ngo babyutsa abantu mu masasita y'ijoro bakabajyana kuri za stade kugira ngo bajye gukomera amashyi un candidat unique. Ubundi umukandida unique kuki babyita amatora kandi ari we wenyine. Uzi ko nk'iwacu mu matora ashize abantu biyamamarizaga kuba umwanya wa perezida wa Repubulika bamwe barafunzwe, abandi barahunze, mwene data yarahunze. La belle Diane Rwigara baramufunze kandi nta kindi yazira uretse ko yatinyutse kuvuga ko nayo iriya ntibayishaka. Hano muri Amerika buri muntu wese ashobora kwiyamamaza, buri muntu wese uje imyaka akaba yakuzwa n'ibindi byangombwa bisaba. Urugendo rwa demokarasi ni urugendo rutoroshye cyane cyane iyo rugamije impinduka mu bya politiki. Benshi mu banyapolitike mu Rwanda bagerageje kujya mu matora kwiyamamariza umwanya wa perezida wa Repubulika. Bamwe barafunzwe, abandi bahunga igihugu. Muri iki kiganiro urugero duheraho n'urwa Gilbert mwene data, umwe mu banyarwanda bagerageje kwiyamamariza umwanya wa perezida wa Repubulika, nyuma yaho bikaza kumuviramo guhunga igihugu. Twaganiriye ari hano mu mujyi wa Washington. Reka twumve urugendo ndetse n'ubunararibonye uyu munyapolitike yagize igihe yakoreraga politike mu Rwanda. Urugendo rwanjye rero cyangwa se experience yanjye nayivugaho byinshi, ariko binafitanye isano wenda no kuba ndahangaha muri kino gihugu cya Amerika, kuko njya mbwira abantu ngo urugendo rwo kuza hano muri Amerika ntabwo nigeze ndutegura. Kandi mvuga ngo ntabwo nigeze ndutegura, ni igihugu nakundaga kuzamo inshuro nyinshi cyane. Njya mvuga ngo iyo mba nari narabiteguye ngira ngo nari kuhaza neza kurusha uko nahaje. Urugendo rwanjye, experience yanjye muri politike, icyo nabivugaho nuko yaje kuba ngombwa kumva mu gihugu. Experience yanjye rero naho njya nibaza ngo niba bashaka gukorera igihugu bibagiraho ingaruka zishobora kugeraho babura ubuzima cyangwa bakava mu gihugu, numva ntabwo ari experience nziza. Amerika ni igihugu ntabwo wakigereranya n'ibihugu byo muri Afrika. Ni igihugu cyateye imbere, ni igihugu giha abantu uburenganzira. Abantu bakunze kuvuga ko ngo muri iki gihugu cya Amerika habamo ubwisanzure ugereranyije n'iwacu. Nibyo koko ubona hano hari ubwisanzure, abantu barisanzuye? Nibyo, hano hari ubwisanzure. Urabona hano nk'amatora yarabaye, abantu bakanenga bakavuga, ugasanga ntabwo hano ushobora kurenganywa ngo ushyirweho ibyaha utakoze, ngo imanza zicibwe mu buryo butari bwo. Iki gihugu rero ugereranije ubwisanzure bwa hano no mu Rwanda ntabwo ushobora kubigeranya, kuko mu Rwanda hari ubutegetsi bw'igitugu, abantu ntibahabwa ubutabera nyabwo, abantu ntibashobora kwisanzuramo. Aya ni amatora yaranzwemo guhangana bikomeye cyane hagati ya Perezida Donald Trump ucyuye igihe ndetse na Joe Biden ariwe ubu ngubu ugiye kuyobora iki gihugu kuri manda y'imyaka 4, ndetse byatwaye n'igihe kitari gitoya kugira ngo amajwi abashe kubarurwa agaragaze uwatsinze aya matora. Ubu tuvugana kuri no saha
muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze gutangaza uwatsinze amatora Joe Biden niwe perezida wa 46 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi wowe byakiriye gute? Navuga ko nabyakiriye neza kuko bigaragaza uburyo kino gihugu kimaze kugira intambwe nziza. Ntekereza ko n'ibindi muri demokarasi, ntekereza ko n'ibindi bihugu byakwigiraho byareberaho. Demokarasi ni urugendo, hari ibyo bitaba bigenda neza, ariko urwo rugendo bikagaragara ko kino gihugu kigenda buri gihe gitera iyo ntambwe, kigerageza kugenda gikora neza mu ntambwe yuko umuturage agira ijambo, ahitamo abayobozi, kandi ijwi rye rikabarwa, ku buryo rero ntekereza ko ari ikintu n'ibindi bihugu cyane cyane nk'igihugu tuvukamo cy'u Rwanda cyakwigiraho. Ikindi rero nuko nanavuga nuko uretse n'ubu buyobozi bushya bugiye kujyaho, demokarasi ubundi ntago itangirira ngo ibe yarangira ku matora gusa, ahubwo ni uburyo noneho n'uwatsinzwe nawe afatwa, n'uwatsinzwe nawe agira uruhare mu miyoborere y'igihugu, bose bagashyira hamwe, nubwo aba yatsinzwe ariko nawe akaba yagira uruhare mu miyoborere y'igihugu, cyane cyane nko kuba nawe aba afite porogaramu aba yareretse abaturage, kandi hakaba hari n'abantu benshi baba bamwibonyemo, ku buryo n'ubutsinze agomba kugerageza ku buryo n'abo ngabo batabashije kumutora nawe ababera umukuru w'igihugu, akamenya ko areberera noneho bose atari barya gusa baba baramutora. Amatora hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika afatirwaho urugero mu bihugu byinshi, haba ku mugabane w'Uburayi, Afurika n'ahandi hirya no hino ku isi. By'umwihariko muri iki kiganiro twagize amahirwe yo kuganira n'umwe mu banyapolitike bakora politike mu Rwanda imbere. Uyu ni Madamu Ingabire Victoire Umuhoza, akaba n'umuyobozi w'ishyaka ritaremerwa na Leta y'u Rwanda Darufa Umurinzi. Avuga ko yakurikiranye aya matora agatungurwa n'uburyo Perezida Donald Trump byamugoye kwemera ibyavuye mu matora, ariko kubera ko iki gihugu gifite demokarasi byabaye ngombwa yuko yemera ibyavuye mu matora. Nibyo narayakurikiye na bende buko Trump birimo bimugora kwemera ko yatsinzwe. Ntekereza ko yaba ku mugabane wa Afurika nyine aba yarabikoze nk'uko abandi bose babikora akayatsinda, kuko muri Afurika niho abayobozi bamwe bavuga ngo ntabwo nategura amatora ngo nyatsindwe, nawe wabona kwemera ko yatsinzwe byabaye ikibazo, ariko nko bafite zikomeye ku buryo iyo watsinzwe nyine watsinzwe. Ni ibintu bisanzwe kuko hari demokarasi kuko abaturage batora bakurikije porogaramu politiki y'umuntu yaberetse. Ntekereza ko nyine kuba bataramutoye kuri manda ya kabiri, kandi kenshi bimenyerewe, kenshi usanga nibura umuperezida wava mu myaka manda ebyiri. Nicyo cyiza cyo kuyobora abaturage bajijutse, abaturage demokarasi yamaze gucengeramo, kuko nyine iyo utabakoreye ibyo wari wabasezeranyije baraguhana. Kurwana nta kundi ni uko batongera kugutora ngo baguhe indi manda. Amatora ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aba buri myaka 4, ndetse nta n'umuperezida wemerewe kurenza manda ebyiri. Bivuga ko iyo ari kirekire ashobora kumara imyaka 8. Ku rugero rw'iwacu murabizi neza ko mu bihugu byo muri Afurika niho mu Rwanda umuperezida ayobora akagera kugeze kuri 20 inarenga. Madamu Victoire Ingabire, umwe mu baharanira ko habaho impinduka mu Rwanda, aya matora yabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo yenda tutagereranya neza u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko tuvuze demokarasi, bwisanzure ni ibintu byagombye kuba biri ku kigero kimwe. Wowe wanyemo irihe somo nk'umuntu uri mu Rwanda wifuza ko habaho impinduka mu matora aba mu Rwanda? Urakoze, nk'uko bivuze biragoye kugereranya, navuga ko ari bitagereranyika, kuko Amerika imaze imyaka magana n'amagana bari muri demokarasi. Bivuga ko ni ibintu byashinze imizi mu gihugu cyabo, naho twebwe navuga ko igihugu cyacu kikiri mu rugendo rwa demokarasi. Ntiturayigeraho, turacyari mu nzira, turacyayiga, turacyashaka kugeraho. Urabivuze, ni mu bantu baharanira ko igihugu cyacu kiba igihugu amahame ya demokarasi ashinga imizi mu gihugu cyacu,
tukagira ubutegetsi bugendera ku mategeko kuko mu bindi bihugu biri urabivuze uti byakagombye kuba byumvwa kimwe kuko ubundi nubwo tukiri muri iyo nzira ariko amahame ya demokarasi ubundi namba nuko amategeko aba ahari abaturage bakahitiramo ababayobora bakabayobora manda yarangira bakavaho basanga bagomba gusubizaho indi manda bakaba bayibaha ngo uravuze uti hari imyaka 4 gusa naho inaha ngaha biragoye imyaka 4 ntabwo ari imyaka 4 gusa abantu bafata manda bakongera gufata izindi bagafata izindi bitewe nuko justement tukiri mu kibazo cya demokarasi nta demokarasi turagira nko maze kubivuga demokarasi muri Amerika ni hano twe turacyari ntayo turagira nuko Amerika bafite demokarasi kandi nta demokarasi dufite mu buryo bwa demokarasi byo hari cyo bigaragaza ko tukiri kure cyane mu minsi ishize nahoze ndeba agace gato k'ijambo Obama yigeze kuvuga umenya yararivugiye muri Afurika y'Epfo arimo kuvuga ngo abantu bakwiye kureka kwibeshya ngo bibwire yuko ngo ibihugu ngo bikoresha amatora ngo biba bivuze yuko biri muri demokarasi ngo kuko ngo hari ibihugu usanga ngo bikoresha amatora ngo noneho ngo umuntu akayatsinda ngo afite ngo amajwi 90% ngo 90% we yavuze 90% gusa ngo ariko ngo ugasanga bayagezeho ngo kubera yuko ngo babanje gufunga abatavuga rumwe nabo ngo cyangwa se babangiye kugira ngo bajye muri itangazamakuru ntibashe ko bajya kuri televiziyo do kubera yuko inzego n'ibindi nk'ibyo byose bidakora icyo natekereje navuga nti wagira ngo yahanuraga ibizaba mu Rwanda kuko ibyo yabivuze kera kiri president ariko bigeze muri 90 mu 2017 mu Rwanda ukabona yuko twebwe ntiyabonye 90% nubwo yabonye 99%. Ubundi icyo ni ikimenyetso simusiga cyane hatari demokarasi namba aho ntayibihari. Noneho ari ugasanga bya bindi byose yavugaga ko abantu batakwemererwa kujya mu itangazamakuru. Ujye mu itangazamakuru uvuge programu yawe n'uwo muhanganya zimurebane mu bivuga abaturage bihitiremo. Ibyo ngibyo nibyo byibera iwacu. Kuba noneho abantu bafungwa wowe ushaka kwiyamamaza agafungwa niba atishwe cyangwa se abamushyigikiye bagafungwa bagatotezwa n'ibindi bisa nk'ibyo ngibyo. Kuvuga rero ngo urugendo muri demokarasi burya nabyo ni no kureba uvuga ko hari urugendo mu by'ukuri ubona yuko hari ibintu abantu barimo gukora bijya mu cyerekezo runaka aho bahera nta n'uwavuga ngo urwo rugendo rurahari. Hari abantu bajye bavuga ngo nongo ni demokarasi ngo yakana. Nta demokarasi yakana kuko ntago kigeze kavuka noneho ngo bavuge ngo muri demokarasi ngo tuzarindira dukure. Ntushobora gukura utaravuka. Burya gukura ni concept ijyana no kuba habayeho kuvuka. Twebwe rero demokarasi ntishobora gukura kuko itigeze ivuka. Iyo urebye imyaka 4 ishize President Trump yayoboraga iki gihugu wayivugaho iki imyaka 4 iki gihugu wabona cyarasubiye inyuma cyangwa hari ibyagezweho cyane cyane ko benshi mubona ko uyu muperezida ngo ntacyo yaba yaragezeho nabyo bitumye atsinzwe kuri no munota. Ngewe mvuga yuko buri wese araza hari ibyo hari impinduka abasha gushyiraho kuko hari umurongo aba yaratanze. Hari ibyo abafitiye ububasha ariko hari n'ibindi abatafitiye ububasha. Ububasha cyangwa ubushobozi yenda sinzi niba ariko wabivuga. Yabyita ubushobozi nabyo nibyo kubera ko hari nk'ibyo hano inzego zirigenga, inzego zirakora. Urabona nk'umukuru w'igihugu niba agiyeho agomba gukorana n'abahagarariye abaturage mu nteko. Hari abasenateri, hari n'abadepite baba bagomba gukorana. Hari ubucamanza kandi izo nzego zose ziba zigenga ku buryo rero hari ibyo we ashobora kuba yaba yifuza gukora ariko akaba agomba kubinyuza nko ku badepite ntibabe babyemera. Ibyo rero nabyo bikaba byaba inzitizi ariko hari ibyo yaba yaragiye akora. Kimwe nko mu byo bavuga hari nko kuba nta ntambara yabayeho na mbere yuko iki cyorezo cya covid kiza yari yagerageje kugenda ahindura ibintu nko mu bukungu ku buryo hari imirimo yari yaramaze kugenda iboneka
ariko hari n'ibyo bamunenga, hari uburyo atabashije kugerageza kunga abanyamerika bose, cyane cyane n'ikibazo cy'abirabura, uburyo yagiye abivugaho, amagambo amwe n'amwe yavugaga. Ikindi uburyo yaba yarerekanye ibyo bita leadership mu kuba yabasha kwita kuri kino cyorezo cya COVID-19 cyari cyaje, uburyo babimunenzeho nabyo nkaba nibaza ko hari benshi batongeye kumugirira icyizere kubera uburyo ashobora kuba atarabyitwayemo. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amashyaka akunda kuba ahanganye azwi ni ishyaka ry'abarepublikani ndetse n'ishyaka ry'abademokarate, hakaba ndetse n'abakandida bigenga. Reka mbabwire ko tubihuza n'amatora aba cyane cyane mu Rwanda, benshi batugaragarije ko bigoye guhuza aya matora n'amatora abera mu Rwanda. Nganira na Madamu Ingabire Victoire asanga hakiri ikibazo gikomeye, kuko mu Rwanda nubwo havugwa amashyaka arengeje abiri nkabarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ko hari ishyaka rimira ayandi, ndetse ngo hakagaragara n'amashyaka mu cyo twakwita baringa. Ibi kandi bishimangirwa na Gilbert Mwenedata, umwe mu bigeze guharanira uyu mwanya wo kwiyamamariza kuba perezida, kimwe na Madamu Ingabire Victoire. Ikibazo cy'amashyaka, dufite amashyaka mu gihugu cyacu ariko nawe ntiwageranya nayo muri Amerika. Ntabwo ari n'ikibazo cy'imyaka amashyaka muri Amerika afite, nuko muri Amerika nyine kubera demokarasi ihari, amashyaka asa n'ahantu umwanya, nta shyaka rimira yandi. Twebwe hano dufite ishyaka rivuga ngo ni moteri, none iryo shyaka ntirihe urubuga abandi bantu, donc rugasa n'irimira abandi bantu, donc nta mwanya uhari, ryiharira umwanya ubundi rigasiga abo rigomba kubaha. Nubwo bavuga ngo baragabana mu myanya y'ubutegetsi, ariko ubwo buryo bagabana bumeze bute, bikorwa bite? Donc usanga hari nko mu mashyaka muri Amerika nubwo bafite abiri gusa, hano tukaba dufite amashyaka menshi, ariko dusa nkaho dufite rimwe kuko ariryo ubona ryafashe umwanya munini, rikafata umwanya wose. N'iyo ujya muri processes irebana n'amatora nabyo ntabwo bigereranya, kubera ko aho ngaho abakandida baba bari mu ishyaka, bagakoresha uburyo bw'ishyaka, bagashaka amafaranga, bakaba bajya mu kwiyamamaza. Naho hano usanga niba umuntu agiye kwiyamamaza, na za nzego zindi zose zirahaguruka zikajya, ugasanga abantu inzego zibagiwe ko ubundi zikorera igihugu n'abaturage bose, ugasanga bose bagiye inyuma y'umukandida umwe, rya shyaka rimwe navuze risa n'iryafashe byose mu gihugu cyacu. Ugasanga abayobozi b'inzego z'ibanze mu gihe cyo kujya muri kampanye barimo barahamagara abaturage bati mwese mugomba kujya muri hariya amashyaka. Ariko niba hari undi muntu uri nko muri opposition wenda washyizeho intuzo, ugasanga batanga urugero mu matora ya 2017 aheruka, nka Frank yavugaga uburyo yagiye kwiyamamaza, ugasanga nk'abantu mu nzego z'ibanze barabuza abaturage kuza muri mitingi ze, ariko niba ishyaka rya FPR rigiye kwiyamamaza ugasanga barimo barabayoboramo. Nk'ibyo ngibyo muri Amerika ntekereza ko batabikora, kuko bo bateye imbere, umuntu abazi ko agomba kujya muri mitingi y'ishyaka rye. Icyo Habyarimana yarushaga Kagame mu bijyanye no kugira n'amatora, nuko Habyarimana we yabaga ari umukandida umwe rukumbi. Kagame we aba rukumbi, ariko bakoze ku buryo bisa nkaho hariho n'abandi bantu bampaye Imana, urumva, bampaye Imana bakaza ya 0 n'ibice bavugaga bakayibona, urumva, ngo bikarangira ngo banyuzwe n'amajwi babonye. Noneho ugasanga yuko byabaye mu by'ukuri Kagame yabaye rukumbi, kuko ikigaragaza ko ari rukumbi ntushobora kubona 99 uhanganye. Noneho bigasa nkaho hari abo bari bahanganye, ariko wabireba neza amajwi abo bari bahanganye babonye, ukamenya ko nta guhangana kwabayeho. Icyo rero nicyo navugamo gikomeye, nuko ku bijyanye n'urugendo nta rugendo ruhari, nta ruhari rwose na rutoya muri demokarasi nko nshaka kuvuga, kuko iyo urugendo rwabaye ruriho, hari ibintu by'ibanze byakorwa. Ni ukuvuga harimo gukingura urubuga rwa politike, harimo kureka amashyaka ya politike atavuga rumwe n'ubutegetsi akandikwa mu gihugu, harimo kureka hakabaho kwiyamamaza mu buryo busesuye
kandi butagira ubukumira, abantu bakagira access ku itangazamakuru bakabasha kuvugiraho ibitekerezo byabo, abaturage bakabasha gushyigikira uwo bashaka no guhitamo uwo bashaka, kandi uwo bahisemo amajwi bamuhaye akaba ari yatangazwa. Aho rero urumva yuko ibyo byose mvuze umuntu wese udukurikiye azi ko nta bihari. Iyo rero abantu bari kuvuga ngo urugendo cyangwa demokarasi yakana ngo babihangane ngo Amerika ngo bamaze imyaka 200, twebwe imyaka tumaze ubuke cyangwa ubwinshi ntacyo bivuze, kubera yuko ntabwo urufatiro cyangwa se itangiriro ubwaryo ntabwo ryabayeho. ntabwo urwo rwego turarugeraho. Ntabwo muri igihugu cyacu bari bagera ku rwego rwo kuvuga bati umuntu nka Ingabire uri muri opposition turamutumiye kuri RB ajya impaka n'umudepite par exemple ku kibazo kijyanye tuvuge nk'ikibazo cy'imirire mibi cyo kugwingira. Abaparlamentari baravuga bati ni kugwingira mu gihugu biterwa n'imyumvire iciriritse cyangwa yo hasi, imyumvire mibi y'abaturage. Nkavuga nti kugwingira biterwa n'inzara. Ibyo byonyine ni n'ubukene. Donc iyo ni deba abantu ushobora kujyaho impaka, umwe akagaragaza impamvu ze, ushingira kuki wemeza ibyo, undi ashingira kuki nemeza ibi, noneho nyine abaturage ubwabo bashobora kuvuga bati wenda ibyo umuntu yavuze kanaka n'ibyo cyane. Ntabwo urwo rwego ntabwo turarugeraho, turacyari kure. Twebwe hano ni amarangamutima, abantu bagenda ku marangamutima, ntabwo bareba umuntu politiki arimo avuga, niyo tubona yaduteza imbere, niyo twahitamo. Ni amarangamutima, ntabwo baragera kuri iyo leva yo kumva ko ndatora sindeba ngo ni kanaka ni kanaka, ahubwo ndumva ibitekerezo. Ese gahunda afitiye igihugu cyacu ni nziza, noneho bagahitamo bakurikije gahunda umuntu abafitiye. Hano mu Rwanda rero ni amarangamutima abantu bagenderaho. Ikindi kuba tutaragira muri ubwo bwisanzure buhagije, niho usanga abaturage banafite n'ubwoba bwo gutanga ibitekerezo, kuko nka muri Amerika usanga hari deba zishyushye koko, ariko abantu bajya impaka zubaka batajya impaka zango turwana. Hano mu Rwanda rero abantu y'amarangamutima navuze abantu bagenderaho, usanga umuntu avuga ibintu anenga ibitagenda, avuga ati niba avuga ati njyewe vision 2020 ntabwo yagezweho, kubera ko usanga ubuyobozi utahaye ijambo umuturage zarashoye mu mishinga migari itafitiye rubanda nyamwinshi akamaro, ahubwo ari imisoro uzasanga bagomba kuzishyura mu gihe kiri imbere kandi ntacyo binjije gituma kizabyara imisoro nyine kwishyura iyo myenda. Ugasanga umuntu avuga turi umuntu n'umwanzi w'igihugu, aho kumva ngo avuge ati ese ibyo bitekerezo Ingabire atanga bifite ishingiro, ahubwo bakavuga ati uri umuntu n'umwanzi w'igihugu. No kurumva turacyari inyuma, hari ibintu byinshi tugomba kwiga no kurenga, cyane ibintu byitwa amarangamutima niyo. Kandi ubundi muri politiki nta marangamutima agomba kujyamo. Muri politiki hagenda kugendera ku bibazo bihari, kuko n'ubuzima bw'igihugu umuntu akavuga ati ngenda abona ubuzima bw'igihugu, igihugu cyacu gikwiye kuyoborwa gutya, noneho abaturage bagahitamo. Rero turacyafite ikibazo cy'uko kuba nta bwisanzure, noneho bigatuma abaturage batinya gutanga ibitekerezo byabo, kuvuga ati nintanga ibitekerezo ndafatwa nk'umwanzi w'igihugu. Kandi hano mu Rwanda bavuze ngo umwanzi w'igihugu, kenshi usanga igikurikiraho ni ukuvuga bati ubwo nyine umwanzi w'igihugu ni muri gereza, nta kindi. Ibyo rero ni ibibazo, niyo mpamvu nkunze kuvuga nti turacyafite inzira ndende yo kubaka demokarasi wacu. Imbogamizi nazihera ahubwo mbere mu kwitegura kwiyamamaza. Burya ikintu cya mbere kigorana iyo ugiye kwiyamamaza uri umukandida wigenga, gushaka abantu bagushyigikira. Bariya abantu bagusinyira bakagushyigikira mu gihugu hose, ubundi bivugwa ko ari abantu 600, mu mibare wakumva atari abantu benshi, kuko umuntu ushaka kwiyamamaza ntiyakabaye yagira ikibazo cyo kubona abantu 600. Ubundi abantu 600 n'uwabagutuma no mu karere kamwe wababona, urumva ari ufite igihugu cyose cyo kubashakamo. Noneho rero mu gihugu abantu bakanzwe cyane, aho bizwi yuko gushyigikira undi muntu bishobora kwitwa ubugambanyi, cyane cyane atavuga rumwe na leta, kugira ngo uzabone abantu bagushyigikira ubwabyo bigoye cyane. Atari ukubera ko bakwanze, ahubwo ari ukubera yuko uburyo nta bwisanzure buri mu gihugu bituma igikorwa cyose gifite isura ya politike gihura n'imbogamizi zidasanzwe. Izo nizo za mbere. Noneho ariko byagera mu gihe cyo kwiyamamaza, buriya wowe ibyo ngiye kuvuga biroroshye kubera yuko wabaye umunyamakuru mu Rwanda. Byonyine kugira ngo ubutumwa bwawe butange
usanga yuko no mu itangazamakuru nabwo abaguha ijambo baba bagaragaje ubutwari budasanzwe, kubera yuko urasanga yuko ubwoba buri mu baturage urabusanga no muri rya tangazamakuru, kandi itangazamakuru ubundi burya muri buri gihugu bamwe bavuga ko naryo ari ubutegetsi bwa kane. So icyo rero nicyo wenda navuga muri makeya, aho usanga yuko ubwoba ari bwinshi cyane ku buryo iyo courage yo kugira transparent yo kuba bakwemera n'ibyavuye mu matora batinya buri wese, harimo n'umukandida wigenga ukeneye umwanya umwe mu myanya 80 iri mu nteko ishinga amategeko. So urumva urwego biriho. Nabyo aho hari muri na 13 bakitse intege muri 2017 mugiye gusubira mu matora, ndetse bagushinja kuba warasinyishije abantu batakiri bapfu. Ibyo niko byagenze? Uko byagenze kuba 2017 narongeye gushaka kwiyamamaza byo nibyo, naho ibyo kuvuga ngo twasinyishije abantu bapfuye byo ntabwo ari byo. Nanone kubera kuriya kubura ubwisanzure nakubwiraga, icya mbere umuntu nge bavuze ngo yarapfuye yarariho, urumva yarariho kuko natumye umuntu wagiye gushakisha ayo Manuel Ndebere, umusaza yarapfuye aragenda musanga ariho, aravuga ati muze ati ko bavuga ko wapfuye, ati none se mwana wa turagira ngo ngire. Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. Office of President of the United States. And will, to the best of my ability. Will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Uyu ni Joseph Robinette Biden Jr. niwe watowe nka perezida wa 46 uzayobora leta zunze ubumwe za Amerika mu myaka iri imbere, asimbuye Donald J. Trump, perezida wa 45 wa leta zunze ubumwe za Amerika, perezida utaravuzweho rumwe. Reka mbanze nsabe Urujeni Gentil warasesenguye kandi ukurikiranira hafi uyu Joe Biden, perezida wa 46 wa leta zunze ubumwe za Amerika. Ese Joe Biden ni muntu ki? Amazina y'ababyeyi be ni Joseph Robinette Biden Jr., perezida wa 46 wa leta zunze ubumwe za Amerika. Biden yavutse ku itariki ya 20 Ugushyingo mu 1942. Niwe mu perezida utowe ushesha kanguhe kurusha abandi kuko afite imyaka 78 yose. Agiye kuyobora Amerika mu gihe cy'imyaka 4 nyuma yo kwegukana intsinzi bidasubirwaho atsinze Donald Trump. Byagoye kwemera ko yatsinzwe aya matora ndetse akifashisha n'inkiko kugira ngo ibyavuye mu matora bibe byateshwa agaciro. Joe Biden si mushya muri politike y'iki gihugu kuko yigeze kuba vice perezida ku butegetsi bwa perezida Barack Obama. Uretse ibyo, uyu mugabo yigeze guhagararira leta ya Delaware guhera mu 1973 kugera mu 2009 nk'umusenateri. Biden yakuriye ahitwa Scranton, ni muri leta ya Pennsylvania. Uyu mugabo yize muri kaminuza ya Delaware mbere yuko abona impamya bushobozi mu by'amategeko muri Syracuse University hari mu mwaka w'1968. Mu 1972 ubwo yari afite imyaka 29 gusa, yaciye agahigo ko gutorwa nk'umusenateri wari muto kurusha abandi muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho yari ahagarariye agace ka Newcastle County Council, ahagarariye leta ya Delaware.
kimwe mu kigeragezo Biden yahuye nacyo mu buzima ni urupfu rw'umugore we witwaga Neilia Hunter ndetse n'umukobwa we witwaga Naomi. Hari ku itariki ya 18 Ukuboza mu 1972 nyuma y'uko yari amaze gutorerwa kuba umusenateri. Uyu mugore n'umukobwa we baguye mu mpanuka y'imodoka ubwo yiteguraga iminsi ya Noheli. Muri iyi mpanuka bagonzwe n'igikamyo. Cyakora umuhungu we Bo avunika akaguru naho umuhungu we witwa Hunter akomereka byoroheje. Iyi mpanuka yashegeshe Biden bikomeye kugeza ubwo yari agiye kuva muri politiki. Gusa nyuma yaje kongera gushakana na Jill Tracy Jacobs w'umwarimukazi bashakanye mu mwaka w'1977 n'ubu bakaba ari we bari kumwe. Uyu mugabo kandi yamenyekanye cyane mu ntambara yiswe iyo mu Kigobe yabaye mu 1991. Ni intambara yari ihuje ibihugu bihuriye muri OTAN n'ibindi bihugu byari inyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sibwo bwa mbere Joe Biden yari agerageje kuyobora iki gihugu kuko mu mwaka w'1988 no mu mwaka w'2008 yagerageje kwiyamamariza kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko amahirwe ntiyamusekera. Muri Mata 2019 nibwo Biden yatangaje kandidatire ye yo kuziyamamaza akaba ari we wemejwe kuzahagararira abademokarate. Hari mu kwezi kwa Kamena 2020 kugira ngo azabashe guhangana na Perezida Donald Trump mu matora. Biden azayobora Amerika hamwe na Vice Perezida Harris Kamala wari usanzwe ari umusenateri w'intara ya California. Reka ngushimire Urujeni kuba utugejejeho uwo ari we Joe Biden uzayobora Amerika mu myaka 4 iri imbere. Kimwe mu byaranze ibiganiro mpaka by'abo bagabo bombi ku mateleviziyo bagarutse cyane ku bibazo bijyanye n'ubuzima bw'ejo hazaza bw'abanyamerika. Aha ni mu kiganiro mpaka. Give you an example, insulin, it was destroying families, destroying people, the cost. Reka mbaho urugero rwa insulin. Yari yamaze abantu n'imiryango yabo kuko nta na gito yari imaze, yari nk'amazi yariba. Ndababwiza ukuri nta kintu yari imaze. It's like water, you want to know the truth. So cheap. Take a look at all of the drugs that what we're doing, prescription drug prices. Nawe reba iminsi yose tugura imiti, tuzemera leta yacu kujya mu bindi bihugu kureba ko ni ibintu bikomeye. Here's the deal. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call. Dore uko bimeze. Ikigaragara nuko ibyo avuga byose kugeza ubu ni ibinyoma gusa. Mwese muri hano murabizi ko ari umubeshyi. Ntabwo ibyo yabishobora. Nta kintu na kimwe yamarira abafite ibibazo by'ubuzima. Not for any help for people needing health care. The whole idea, let him, there is no manifesto, number one. Please let him speak, Mr. Number two. Tukivuga ku bijyanye n'amatora, muri iri tora ry'uyu mwaka kubarura amajwi byatwaye igihe kirekire kitari giteganyijwe kuko ubundi ibyavuye mu matora byari bikunze kumenyekana byibura mu masaha 28. Nubwo byagiye bigaragara ko muri leta nyinshi umukandida Biden yagiye atorwa kurusha mugenzi we Donald Trump, ariko aba bombi bagomba gutegereza Kongere ya Amerika ikemeza ibyavuye mu matora. This is America. Kuko gutangaza ibyavuye mu matora bitinda gutangazwa, niko Perezida Donald Trump akomeza guhangana avuga ko atazigera yemera ibyavuye mu matora. Tariki ya 6 Mutarama mwaka wa 2021 wari umunsi wari utegerejwe na benshi, dore ko Perezida Donald Trump hamwe n'abamushyigikiye bari bakomeje gutsimbarara bavuga ko ari we watsinze aya matora. Ijambo yagejeje ku bayoboke be, Perezida Donald Trump yongeye gushimangira ko intsinzi ari ye, bityo bagomba kwamagana gutorwa kwa Joe Biden.
ntituzigera ducika intege, ntabwo tuzemera gutsindwa, ntabwo wakwemera gutsindwa igihe bikomeye, ntabwo tuzabyemera. Igihugu cyacu cyanyuze mu bihe bibi bihagije, ntabwo tuzongera kwemera ko byongera kubaho. Tuzahagarika ubwo bujura bwose. Uyu munsi ndabereka ibimenyetso byose by'uko twatsinze aya matora, ahubwo twanabatsinze cyane. Tariki ya 6 Mutarama umwaka w'ibihumbi 2021 ni itariki itazibagirana mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'ijambo rya Perezida Donald Trump imbere y'abayoboke be, iri jambo benshi barifata nk'iryabaye imbarutso yo kwibasirwa kwa Capitol, ikimenyetso cy'ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe cy'amasaha agera kuri 12 yose, byinshi byarangijwe ndetse hari n'abaguye muri iki gikorwa cya nyuma y'amatora. Ibi bikorwa by'agahomamunwa ni igitotsi gikomeye muri demokarasi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha ni mu mujyi wa Washington, ku nzu ya Capitol, ikimenyetso gikomeye cy'ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abigaragambya bariye karungu. They don't get to steal it from us. This is our house. This is our country. Nyuma y'ibi, Perezida watowe Joe Biden afashe ijambo kuri televiziyo yiyama abigabije Capitol. They don't get to steal it from us. This is our house. Let me be very clear. The scenes of chaos at the Capitol do not reflect a true America. Reka mbivuge byumvikane neza. Akavuyo katejwe kuri Capitol ntabwo kagaragaza isura nyayo ya Amerika. Ntabwo bigaragaza abo turi bo. Ibyo twabonye ni akavuyo gusa, kandi bigomba kurangira nonaha. And it must end now. Therefore, I call on President Trump. Kubera izo mpamvu, ndasaba Perezida Trump kujya kuri televiziyo y'igihugu nonaha akuzuza inshingano ze zo kurengera itegeko nshinga. To fulfill his oath and defend the Constitution. Nyuma y'imyaka isaga 200, demokarasi ya Amerika ikozwe mu jisho biturutse ku mugabo utsimbarara, bamwe bamufata nk'umunyagitugu, abandi bakamufata nk'umuhezanguni. Uyu ni Perezida Donald Trump, abandi bafata nk'umucunguzi ku bukungu n'iterambere rya Amerika. Iki gikorwa ni igitotsi gikomeye kuri demokarasi ibihugu byinshi ku isi bifataho akarorero. The whole number of electors appointed to vote for President of the United States is 538. Within that whole number, a majority is 270. The votes for President of the United States are as follows. Joseph R. Biden, Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump. Congratulations, Mr. President. Nyuma y'icyumweru kimwe, Kongere y'Amerika yemeje Joe Biden nka Perezida wa 46 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite barateranye maze bafata icyemezo cyo gukuraho icyizere Perezida Donald Trump, bamushinja kuba nyirabayazana w'imyigaragambyo yibasiye inyubako ya Capitol. Ni ku nshuro ya kabiri Perezida Donald Trump atakarijwe icyizere, ndetse nibwo bwa mbere bibayeho mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko umukuru w'igihugu yatakarizwa icyizere ubugira kabiri. Abadepite 10 bo mu ishyaka ry'abarepublikani biyunze kuri bagenzi babo b'abademokrate maze batora uyu mwanzuro ku majwi 232 yose. Duhuza aya matora yabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amatora aba iwacu mu karere. Benshi basanga demokarasi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntaho yagiye nk'uko Perezida Biden abivuga. Benshi kandi bagasanga byinshi mu bihugu bya Afurika demokarasi ikiri kure nk'ukwezi. Urugero, mu myaka 27 ishize habaye jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ukabihuza n'imyaka 27 ishize hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byibura mu Rwanda hariho Perezida umwe, Perezida
Paul Kagame mu gihe hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamaze kujyaho abaperezida bagera kuri 5 muri iyo myaka 20 gusa. Abo bantu bose babonye amahirwe yo gutanga umusanzu wabo n'ibitekerezo byabo n'umwihariko wa buri wese kugira ngo uze wubake kino gihugu kibi gihangange. Ngaho hera muri iyo myaka twebwe mbwire abanyarwanda kuva icyo gihe tumaze kuyoborwa n'abantu bangahe? Ni umuntu umwe nibyo navugaga wakataraboneka ngo kuko ngo atasimburwa ngo afite ibitekerezo ngo byakataraboneka, uretse ko abantu bavuga ngo bise ko batanakimubona. Umuntu wakataraboneka, umuntu utakiboneka akomeza kugira ibitekerezo byakataraboneka. So ugasanga yuko ariko ugasanga yuko urumva muri iyo myaka tuvuze, reba abandi bose bagiye, Obama akaza, akagiye Bush akagenda, Obama akagenda, Trump akaba agiye kugenda, Biden akaza, bane hafi ya bose, twebwe akaba ari umwe. Kandi binagaragara yuko bavuga ngo barakibona rwose ari we washoboye wakora ibintu byiza cyane bidasanzwe. Isomo rero twakwiga nta rindi nuko umuturage yakabaye agira ijambo mu gihugu cye ryo kwishyiriraho abayobozi no kubakuraho, ku buryo agira ayo mahirwe yo kugenda ahitamo ayo mahirwe. Umunyarwanda kuva yabaho ntarayabona, buri munyarwanda ntarabona na rimwe amahirwe yo kwihitiramo perezida wa repubulika, keretse ahari wenda byarise wenda. Ubundi nge nemera ko imyaka 8 yaba myinshi ikaba 10. Umuntu burya ibintu utashobora gukora mu myaka 10 ntabwo uzaba gukora mu myaka 15, kuko burya kuyobora igihugu ni ibintu bikomeye, ni ibintu bisaba imbaraga nyinshi n'umubiri w'umuntu, bisaba mu bwenge, mu mutwe, bisaba imbaraga z'umubiri. Usanga umuntu aruhuka igihe gito, gusanga niyo mpamvu ibihugu byateye imbere badafata igihe kinini, kuko bazi ko n'imbaraga z'umuntu nk'umuntu, ko twese turi abantu ntabwo turi amarobo. Hari aho umuntu agera akananirwa, akagira intege nke mu mubiri, ndetse na bya bitekerezo hari aho ugeraho ugasanga bigenda byisubiramo kubera ko nyine umuntu yananiwe. Niyo mpamvu aho ngaho muri ibihugu byateye imbere usanga nyine hari imyaka ntarengwa byanze bikunze umuntu adashobora gutegeka, kuko bazi neza ko n'imbaraga z'umubiri ubwazo. Niyo umuntu urabona nka Obama yarakiri mutoya, yatowe ari mutoya, ariko yavuyeho yarangije kuba umweru yose, n'ubu nabonye byaragendaniye ko kubera izo mbaraga bisaba. Ariko uzi imbaraga ku buryo umuntu aba agomba uvuze imbaraga yenda so guca mu ijambo. Imbaraga za Kagame mu minsi yashize avuze ko imbaraga za roho bisaba imbaraga z'umutima. Ariko mu minsi yashize igihe hatorwaga itegeko rishinduraga kugira ngo Perezida Kagame ngire kwiyamamaza, Perezida Kagame yavuze ko yumva gifite imbaraga zo gukomeza kuyobora. Ese iyo uvuze ngo imbaraga nyir'ubwite warubwiye atashaka ko ashobora kuyobora imyaka irenga 20, ikibazo reka dufate urugero donc ni ikibazo turebe muri Afurika hose, ikibazo giheretswe no kureba mu gihugu cyacu. Reba muri Algeria, umuperezida uri muri chaise roulante nawe akubwira ko afite imbaraga zo kuyobora. Reba muri Gabon, umuperezida waho yagize ikibazo cy'uburwayi, twese na umubiri ngo byaro udahatse, donc ni ibibazo bishobora kugura umuntu ari we wese. Reba uko ameze, donc hari igihe nibaza abantu bavuga ngo banamutoye, nkibaza si vraiment urabwira ngo umuntu uri muri buriya buzima ukavuga ngo abantu bamutoye. Donc hari n'ibintu abanyafurika tujya dukora, niyo mpamvu abazungu rimwe na rimwe badusuzugura agenda akakanyica, nuko hari ibintu na bimwe tunakora ukabona ntabwo umuntu uri muri chaise roulante yakagombye kwemera akavuga ati singishoboye gukora uko bikwiriye, reka mve. Haba hari n'abandi bashobora kuyobora. Donc niba umuntu yarwaye akavuga ati mfite ikibazo cy'uburwayi, nari ntazizogerezaho abaperezida 2, umuntu ashobora kumva agifite n'imbaraga zo mu mubiri, nabyo biranashoboka rwose, nk'uko Perezida Kagame ashobora kuba agifite imbaraga zo mu mubiri, ariko ntibibuza ko umubiri w'umuntu uba wananiwe, ndetse na bya bitekerezo na za mbaraga. Noneho ikindi usibye n'ibyo ushobora kuba ugifite bya bitekerezo bindi byiza rwose bituma abantu batera imbere, ushobora kuba ugifite n'imbaraga z'umubiri wawe, ariko akamenyero lo system bashyizeho abantu bamenyereye gukora, ugasanga kubihindura ntibikunda, kuko abantu bagiye ibyo mu gifaransa bita routine, donc ibintu byaramenyerewe gutyo bigakomeza bigakorwa gutyo. Donc urumva nicyo kibi cyo kuramba ku butegetsi, kuko abantu hari imico mibi bazana bigahinduka nk'aho ari ihame, kandi ari umuco mubi udindiza igihugu, kubera ko bavuga bati ibintu n'ibyacu ntibizahinduka twigumiraho.
naho ngaho ibihugu bya Afurika bidindirira nta handi, kuko umuperezida ashobora kuba gifite imbaraga rwose, ashobora kuba gifite n'ibitekerezo byiza, ariko kubera ko abo bakorana hari umuco bamenyereje bimitse aho ngaho kandi mubi ukomera gukumira abaturage, bigatuma igihugu kitajya imbere, ugasanga nyine nta kintu gejeje ku bantu. Nuko niba bumva tudashobora kwicara ngo tuganire ku bibazo by'ubuzima bw'igihugu, urumva n'abaturage kugira ngo bazabyumve biragorana. Umuturage azumva ko niba ari muri FPR akavuga ati kuko niko usanga babikangisha n'abantu nk'abarwanashyaka bacu bazwi bagaragaye, usanga nyine n'abandi babatera hejuru, mwarayobye mwagize gute. Donc umuco wo kumva ko kuko amashyaka menshi avuze iki, bivuze ko ni gahunda bifite ibitekerezo byabyo mu kureba uburyo igihugu cyayoborwa. Noneho rero ibyo bitekerezo binyuranye nibyo bituma abantu bashinga ishyaka bakishyira hamwe, kubera ko bahuriye kuri ibyo bitekerezo, bakavuga ati ibitekerezo tubihuriye hamwe mu buryo tubona igihugu cyayoborwa, reka aba ari byo tuba twajya mu tuganira ishyaka. Abantu bakumva ko nyine wagiye muri ishyaka kubera ko wakunze ibitekerezo byabo, undi akumva ko yagiye muri ishyaka kubera ko yakunze ibitekerezo byabo, kandi amashyaka bakumva ko ni ya miyoboro tunyuzamo nyine bya bitekerezo byacu tuba dushaka ko ari byo biyoborera igihugu. Icyo gihe abantu bakabyumva gutyo, ni umuco abayobozi b'igihugu cyacu bagombye gutoza abaturage, ariko abaturage batangira kuwitoza kuko ubuterambere ryabayeho, abenshi bafite amateleviziyo. Ntekereza kuba wenda nubwo baba batumva icyongereza gihambaye cyane cyo muri ziriya deba, ariko bakukiye babonye ukuntu amugani abantu bavuganaga nk'abenda kurwana, ariko bikarangira bakomeza gahunda ntawe urwanyije n'undi, cyangwa wa mugani Trump atabyutse ngo atavuga ati nimugende Biden mugende mukubite muri gereza kubera ko twagiye impaka akanya wako ndi perezida. Donc abantu bakumva ko ni impaka zubaka igihugu, ntabwo ari impaka zo gusenya. Nigeze kuvuga ikintu cy'abaturage, mvuga ngo abaturage b'ibihugu ni ukubera ko bize, ariko nubwo natwe mu Nyarwanda umubare munini w'abanyarwanda dufite batize, ariko usibye ko ibihugu bitangiye kugenda bihinduka, benshi ni abakandagiye mu ishuri, nubwo ireme ry'uburezi nyine bikemangwa, ariko ni buryo shuri barigezemo, donc bafite ubundi buryo bwo gutekereza. Ntabwo rero ikibazo ahanini navuga ngo hano dufite nuko dufite abaturage benshi batize, ahubwo ikibazo gihari ni amarangamutima. Donc ntabwo tugendera mu kureba inyungu z'igihugu, ahubwo tugendera mu kugendera ku marangamutima. Aha rero birasaba ko duhindura imyumvire, ni imyumvire igomba guhinduka. Ntabwo ari ikibazo cy'uko turi igihugu gikennye, ni imyumvire igomba guhinduka, abantu bakumva ko batagomba kugendera ku marangamutima. Abadukurikirana reka tubabwire ko ahangaha turi naho abanyamerika bari kugenda bateranira kuri ino saha bishimira intsinzi ya perezida Biden umaze gutorwa muri iyi minota. Nagira ngo Denis Rugendo utubwire, urabona ari iki abanyamerika baba biteze kuri Joe Biden umaze gutorwa kuri ino minota? Bamwizereho iki? Ikintu cya mbere nekereza ko abenshi bamutoreye bagiye bagaragaza nuko bavugaga bati ni umuntu ufite uburambe muri politike, ubunararibonye, bakaba baramutekerezaga ko agomba kugerageza kugarura igihugu hamwe, gushyira abanyamerika hamwe. Hari hashize iminsi ubona hahora imyigaragambyo, abirabura bakicwa n'abapolisi, noneho ugasanga bigatera imvururu cyane cyane hagati y'abirabura n'abazungu. Icyo kintu rero bakaba bari bakimutezeho kubera ubunararibonye bwe ko ashobora kuba yagerageza noneho guhuza abanyamerika, agatanga ihumure, agasaba abanyamerika yuko bagombye kugerageza kumva ko ikibahuje ari cyo kinini kuruta icyaba kibatandukanye. Icyo ni kimwe. Ikindi gikomeye nekereza ko bazamwitegaho agomba kuzahita agerageza gukoraho, ni ukugerageza guhangana n'iki cyorezo cya COVID-19. Iki ni igihugu gikomeye ku buryo kiba kigomba gutanga nk'umurongo, ibindi bihugu bibareberaho cyane. Ese wari uzi ko mu gihe cy'iminsi igeze ku ijana perezida Joe Biden amaze arahiriye kuyobora leta zunze ubumwe za Amerika, amaze kugera byibura kuri 59% by'ibyo yari yiyemeje kuzaba yarakoze? Ni mu gihe perezida Donald Trump mu gihe cy'iminsi ijana yari amaze gukora 39% gusa mu minsi ijana, naho perezida Obama we yari ku kigereranyo cya 61% mu gihe cy'iminsi ijana. Muri iyi minsi ijana reka nkubwire ko byibura abanyamerika bagera kuri 44%
bashimishijwe n'uburyo perezida mushya Joe Biden yitwara ndetse agakora akazi ke. Ni mu gihe perezida Donald Trump abari bishimiye imikorere ye mu gihe cy'iminsi 100 bari 15% gusa. Amatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo agira ingaruka kuri iki gihugu gusa, agira ingaruka no ku bindi bihugu. Reka mbabwire ko muri iyi minsi 100 perezida Joe Biden yasinye amategeko atandukanye perezida Donald Trump atari yarasinye. Muri yo harimo nko kuba yarasinye amasezerano kwihindagurika ry'ikirere ya Paris. Uyu mu perezida mushya kandi yongereye umubare w'impunzi n'abimukira binjira muri iki gihugu. By'akarusho perezida Joe Biden akaba yarasinye ko ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziva mu bihugu bimwe zari zirimo nko muri Afghanistan. Izi ngabo zikaba zigomba kuhava muri Nzeri uyu mwaka. Ubwo Biden yarahiraga ntabwo perezida Donald Trump cyuye igihe ntiyigeze ahakandagiza ikirenge nk'uko bisanzwe bimenyerewe mu ihererekanywa ry'ubutegetsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ijambo rye ry'umunsi, perezida Biden yongeye guhamagarira abanyamerika ko bakwiye kongera kuba umwe bakarwanya bivuye inyuma icyabatandukanya. This is our historic moment of crisis and challenge, and unity is the path Ibi forward. nibyo bihe bikomeye tunyuzemo mu mateka yacu. Igisubizo cyabyo ni ukuba umwe. Guhera ubu tugomba guhagarara nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo nitubikora ndababwiza ukuri ntabwo tuzatsindwa. Nta na rimwe twigeze dutsindwa hano muri Amerika. We have never ever failed in America when we've acted together. And so today, at this time, in this place, let's rero kuri uyu munsi aha duteraniye mureke twongere twumvikane, uwari we wese yumvikane kandi abonane n'undi, twubahane twese. Ntabwo politike yagombye kwatsa umuriro, gusenya icyo ari cyo cyose. Kuba abantu batumvikana ntibivuga ko bagomba kumarana. every disagreement doesn't have to be a cause for total war. Yet hear me clearly. Disagreement must not lead to disunion. And I pledge this. Rwose byongere byumvikane neza. Kuba abantu batumva ibintu kimwe ntibigomba kubatandukanya. And I promise you I will fight. Ndagira ngo mbasezeranye ibi bikurikira. Nzaba perezida w'abanyamerika bose, abanyamerika bose, kandi mbasezeranyije ko nzarwanira ishyaka bantoye n'abatarantoye. Ijambo rya Biden agitorwa ryakoze cyane ku mutima benshi bari bakeneye impinduka muri Amerika. Muri iri jambo yongeye gushimangira ko batekerezaga ko demokarasi y'iki gihugu yateye agaciro, ko bibeshya cyane. Just days after a riotous mob thought they could use violence to silence the will of the people, to stop the work of our naho abibeshya ko bazakoresha imbaraga mu gucecekesha ubushake bw'abantu, batekereza ko bazatesha agaciro demokarasi yacu. Not today, not tomorrow, not ever. Ntabwo byabayeho, ntibizabaho, byaba uyu munsi, byaba ejo, ntibizigera bibaho, ntibizabaho. It did not happen. It will never happen. Not today, not tomorrow, not ever. Not ever. Umunyarwanda niwe wavuze ngo uko mu rusyo akoma n'ingasiri. Kuba mu Rwanda nta demokarasi hari ni ibishimangirwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa leta y'u Rwanda. Ese aba batavuga rumwe n'ubutegetsi baba abakorera imbere mu gihugu nubwo batari bemerwa benshi muri bo, abandi bakaba bakorera hanze y'u Rwanda, bo wabaha aya mahirwe yo gufata ubutegetsi, niki bahindura kugira ngo mu Rwanda hashimangirwe demokarasi nk'ingi tubona mu bihugu byateye imbere? Ikintu cya mbere nakwihutira ni uguha ubwisanzure amashyaka.
kuko dufite itegeko nshinga ryemerera amashyaka menshi. Navuze ko buri shyaka ni umuyoboro abarigize bacishamo ibitekerezo byabo. Donc ibyo bitekerezo binyuranye kubyumva nibyo byavanamo icyatuma dushobora guteza imbere igihugu cyacu. Naho gore umuntu avuga ngo ninjye moteri, ninjye ushoboye, ninjye ugize gute, hari ibitekerezo burya bikumirwa kandi byashoboraga gushyirwa imbere nabyo bikaba byakubaka igihugu. Rero kumva ibitekerezo binyuranye byo hirya no hino cyaba ikintu rwose nashyira imbere, kuko ngo umutwe umwe wifasha gusara, kuko ibyo bitekerezo binyuranye nibyo abantu bashobora gukuririraho bagakuramo n'icyo bakora kugira ngo igihugu cyacu kibe cyashobora gutera imbere. Nuko ni ukuvuga ko ubwisanzure mu itangazamakuru, ubwisanzure mu banyepolitike, ibintu byahabwa umwanya wa mbere. Ikindi, guha umuturage ijambo mu bimukorerwa, kuko mu bintu bituma n'iryo terambere nabwo adashobora kurigeraho nuko ari ibyemezo biza bikagwa hejuru y'umuturage atabigizemo ijambo. Iyo umuturage atagize ijambo mu bimukorerwa ajyana n'umwete muke mu kubikora. Yajyana n'umwete muke mu kubikora bituma mu by'ukuri rya terambere twavugaga abantu badashobora kurigeraho. Kuri njyewe icyo ngicyo cyo ikintu cy'ingenzi twari gukora ni ikintu kijyanye no kubaka inzego zikomeye. Kandi iyo tuvuze inzego zikomeye reka nzisobanure. Muri buriya butegetsi bwa leta ikintu cya mbere kitaba mu Rwanda kandi rukeneye nari gushyiramo imbaraga ni ukubaka inteko ikorera abaturage, inteko ishinga amategeko. Burya ubundi bakabaye ari abarepresenta b'abaturage. Icyo singisobanura n'uyu munsi n'abariya bose barimo kurira baravuga ati se abadepite bacu bitariko barabizi ko ntabo bagira. Icyo ni ikintu cya mbere twari gukora, kandi hari uburyo bikorwamo byo si binasaba gutekereza cyane, kuko hari ibihugu bifite inteko zigize zikora. Iyo wabigezemo ubuzi n'uburyo n'inteko y'iwanyu yakora. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ku bijyanye no kugira ubutabera bwigenga. Ruriya rwego rw'ubucamanza ni urwego rw'igira akamaro cyane, ko nk'uyu munsi ubwo mu Rwanda kuko butigenga, umuturage umunyarwanda nka Rujugiro araharenganyirizwa, bajya muri East Africa aho ubutabera bwigenga bukavuga buti aratsinze, bugategeka u Rwanda kwishyura. Biriya rero byakabaye ubutabera bwigenga buriya na bariya abaturage turimo kuvuga bo muri za Kangondo ya kabiri, bariya bahariya bantuza mu karere ka Kamutwa, bariya baza Gasyata basenyewe, babona ubutabera. Ariko kuko butigenga nyine umunyarwanda arahangayika buryo ubutabera butigenga. Urwo rwego rwagombaga gukomera rukagira ijambo. Urundi rwego twagombaga kureka rurarurika rukagira ubwisanzure n'itangazamakuru. Itangazamakuru iyo ryisanzuye, bariya bayobozi bigira ibigirwamana riraza rikagaragaza ibyabo rwose, rikabashyira ku mugaragaro, rikabakosora cyangwa se bakikosora. Batakwikosora ryo rikabatangaza, ugasanga icyo kigize imbaraga. Aho rero izo nzego zamaze kubakwa, ibyo kuvuga ngo kuva ku butegetsi cyangwa guhererekanya ubutegetsi ntabwo biba bikigoranye, kubera yuko no kubukomeza ntabwo biba bigishoboka. Biba bigishoboka ko izo nzego ziraguhagurukira zigote we turi mu biki. Iyo bundi wazikomeje, icyo kintu nicyo gitekerezo cyo kuvuga ngo uraguma ku butegetsi ntabwo kikuzamo, kuko ubuzi yuko hari izindi nzego zitagukundira. Icyo rero numva nicyo twari gukora, kandi icyo twarangije kugikora. Ibijyanye no kuvuga ngo undi uje nyuma yawe kuba mwasimburana, nabyo nibyo navugaga ngo mubikora nk'uko abandi bose bafite inzego zikora babikora. Nibyo nakubwiraga hano muri Amerika, bazi yuko ku itariki 20 z'ukwa mbere bidapfa bidapfusha, perezida uriho niba azaba ari mu White House kugeza saa 6, ariko bazi ko muri apremida abazagomba kugenda rwose akahava. Bazi ko ibintu byitwa ko ari akantu ke ku giti cye baza bamaze kugapakira, hari abatwara imizigo n'ibindi nk'ibyo. Utwanyuma dusigaye aribwo barimo kudutwara, ntabwo bibaza ngo bizagenda gute. Icyo narangirizaho ni kimwe no kubwira abanyarwanda kudatinya demokarasi. Dusa nkaho dutinya demokarasi, ari abayoborwa dusa nkaho dutinya demokarasi. Ntabwo demokarasi ari mbi, demokarasi ni nziza, kuko ituma buri wese abaho mu bwisanzure, ituma ya mategeko ahari buri wese ayubahiriza, twese tukareshya imbere y'amategeko, ari uyoborwa twese amategeko tukayubahiriza kimwe, tukashyira mu bikorwa kimwe. Icyo gihe nibyo bishobora kudufasha kujya mbere rwose. Dusaba abanyarwanda be gutinya demokarasi, kandi demokarasi nta kumbwira ngo
ngo demokarasi yabariya ngo twebwe ngo amateka yacu ngo twebwe iki hari impamvu nyinshi abantu usanga batanga ngo tutagomba kugira demokarasi mu Rwanda. Izo mpamvu ni za zindi zo kwanga demokarasi. Ntabwo demokarasi nta kibizana, demokarasi ahubwo ni umuti w'ibisubizo byose dufite muri iki gihugu cyacu. Niyo mpamvu mbere abanyarwanda abayoborwa n'abayobora be gutinya demokarasi, niba yemere niyo gisubizo ahubwo ibibazo byose dufite mu gihugu cyacu. Ari ikibazo kirebana n'umutekano, ari ikibazo kirebana no kugira amahoro arambye, ari ikibazo cyo kurebana no kugira iterambere rirambye. Ishingiro ryabyo ni imwe, ni demokarasi. Demokarasi ni iki? Ni ukugira igihugu kigendera ku mategeko, abaturage bakagira ijambo mu bibakorerwa. Murakoze. Ikindi rero kinaranga ibihugu bigendera kuri demokarasi nuko byubahiriza n'uburenganzira bwa muntu. Hashobora kuba hari ibibazo bishobora kuboneka, ariko ukabona ko hari iyo volonté, hari ubwo buryo bari gukora uko bashoboye ku buryo uburenganzira bw'ikiremwamuntu bwakubahirizwa. Iwacu rero usanga uburenganzira bw'ikiremwamuntu butubahirizwa. Urubuga rwa politike rurafunze, urabizi bariya bose bagerageje kwiyamamaza, yaba ari ba Ingabire, ba Diane Rwigara, ba Mushayidi Niyitegeka, n'abandi bose bagiye basohoka mu gihugu, abatarafunzwe cyangwa se ngo bicwe bagiye basohoka mu gihugu. Ibyo rero nabyo bigaragaza ko buriya butegetsi butubahiriza amahame ya demokarasi. Hakaba hari iyo ntambwe rero igomba guterwa. Iya mbere akaba ari uko buba bugomba gusimburwa. uyu yari umuhanzi Lady Gaga uzwi cyane hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni umwe mu bakeje irahira rya perezida mushya wa 46 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Joe Biden. Reka natwe twifurize imirimo myiza perezida wa 46 Joe Biden nabo bazakorana aka kazi katoroshye mu myaka 4 barimo Harris Kamala. Kandi dushimire namwe mwese mwagize uruhare mu buryo butandukanye muri aya matora hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo nta byera ngo de ku matora yabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'aba hirya no hino ku isi, cyane cyane mu bihugu byitwa ko bifite demokarasi. Reka twizere ko abo mu bihugu bitari byatera imbere muri demokarasi nk'u Rwanda bazagerageza kuzajya bihigira kubibera mu bindi bihugu, cyane cyane umuco wo kumva ko uwo mutavuga rumwe ari umwanzi, uwo mudahuje ibitekerezo mu bya politike ntibibe ngombwa kumuhohotera, kumufunga cyangwa se gutuma yahunga igihugu, cyane cyane ko nabo baba bafite umusanzu ukomeye baha abene gihugu. Mbashimire mwese mwakurikiranye iki kiganiro. Washington DC, nari Mukunzi Rubens.